siyabingelela abafowethu South Africa yonke nangaphandle nje kwe-South Africa. I hope abantu ba right. Sibonisa umkhonza lo, abanye bathi umkhonzo okhonzayo, mawuthanda ungathi imcekzo. Sihamba nabafethu mhlawumbe bangazazisa nabo. Sanibonani bafethu, ngiyathemba niyaphila. Igama ngu-Awande owakabhosa wakho Isibongo. Siyabonga. Umsweli. Umsweli. Siyabonga. Siphinde sabuya ke namhlanje. Angeke ngikhulume kakhulu. Sizowenza i-reaction once again ku-Unizulu, i-Artes Unizulu. Ibine closing function i-Artes the past weekend, 11th of October. Siku 2025 bekuhlangene wonke nje u-Artes National. Bekuhlangene wonke u-Artes National une closing function. So sizowenza nje reaction siphumeke ne-Unizulu. Hayi ngoba kunjani. I think iyona i-video eqale ku-upload kuleya channel ka-Amambo. Sizoqala nje manje. I'm so sorry kuyimisa but now yabona le bengayilindele from abo ngizoqasha abo yiphi le bebayi perform last uhlala nami. I think bebamile lapho. So emqondweni wami bekunale hantu yokuthi okay, I know Unizulu izofika lapha iphole then isho into isho, but right now bafika ngenye angle bengayilindele nje, bavele bahlala straight to the point. If ngayibeka kanjani babanga bafuna mhlambe ngizothina ukujula okanye babe emotional kakhulu, bavele nje bahlala nje odabeni. So if kukuthi into ngempela ehlalwe phansi ya decide ukuthi no, this time around we are going for this, ngiyam respect whosoever uqhamuke naleyo idea, because the closing function le for mina I feel like you need to be, I don't know, you close it on a higher note, if in the sense. So you don't really have to ube ujula kakhulu mhlambe neingoma ezingathi zinosizwe uyayibona yanto. I think indlela nje aba performa ngayo unyaka uqala ngempela, we need ukuthi sonke sibe namandla okanye nokubekezela in whatsoever challenges we are going through. But now siku closing function for abanye it's like ama finalist ne, so kudinga nje le memory ukuthi hayi no bese happy. So for mina ngiyayithanda indlela abangene ngayo.
inzima le yanto esho lapha. Bayaphakama labafethu kodwa ngathi abafuni ukuphakama. Ayicaci le yanto ukuthi ithini mara yo itswempa. Before badlule la yabona la kukhona lento eshoyo bafu uthi lokhu ukuphakama kwabo ngathi baphakama ngathi abafuni ukuphakama. Yabona mangabe ngiyilalele ngike ngayikhuluma le mangabe ngiyilalele le ngoma from lapha ekuqaleni kwesa seconds nje zokuqala mhlawumbe ngicabanga ukuthi uyofika koma 10 seconds siyacula lezi khona lento bangenzele yona kamnandi kahle kahle ngathi mhlawumbe bangenzele iqiniso lapha. But manje mase bendlula besiye beqhuba indlela khona lento engathi yashoda man khona le power engathi abayifaki yabona uma special mhlawumbe ngasho nje alto bethele ngathi balele I don't know mhlawumbe ngiyangivisa lento engiyivayo but engathi ukhona lokulala. I'm not sure if mhlawumbe into abayikhulumile bona ukuthi hayi kulokho ake sibangeneni kanje. Then if kungasinto abayikhulumile then futhi khona vele lapha abashota khona njengabantu engibaziyo ke besike sabareactela nakuqala njengabantu engibaziyo engaziyo ukuthi bayaqinisa kakhulu when it comes into yomculo but kulokho khona le ndawo eshotayo man khona lapha bangafakanga amandla khona yeah. Yabona le angazi noma ngithi campus okanye ngithi le artist yase Unizulu fethu for mina ne the only way la bafethu abayovinjwa ngayo right now bonke abenza final year okanye even abenza first year if isakhona uyakhumbula usase primary school ukuthi hayi uyapronyotha usmart kakhulu ya ku-grade the only way engifila ngathi la bafethu bayovinjwa ngayo ukuthi bapronyothe bonke kuthiwe no niphasile hambani then angizama ukuba comparison namanye but ngifila ngazi ukuthi the only way la bafethu abayovimbeka ngayo abapronyothe bonke. You know why ngisho njalo? Njengoba ngishilo for mina ngithanda le yanto yokungabi predictable because njengoba ngisho ngizocasha and then uhlala so ngilindele into engathi bavele bafika nje ngelinye igiya bengingalindele. I respect that, especially that they are going to release Mosi album soon. So le yanto nginikethi ngampela kule album angilindele yonke into engayicabanga. Okay, yeah. Abekho predictable for me. Ngiyayizwa lento eshoyo ukuthi ingathi balele for me it's like ba relaxile nje cha iya flow yonke le yanto because uyayizwa namanje iya flow nje akukho la bayibambe khona ukuthi bafuna yiko ngithe ngathi abafunanga nokuthi mhlawumbe bajule ba ku closing function. We are happy bona hayi. Yes, for mina it's like ngiyayi respect kakhulu le arrangement nanendlela nje iqhamuke ngakhona for mina it's one of the best and for sure sibaningi besingayilindele le gear abahamba ngayo kusinika futhi nento ethi kusho ukuthi album ngampela kuyoshuba kakhulu. Yabo khona into abayishoyo lapha yana mabathi uyasi thanduche le yanto fethu izwakala ngathi simple but uyabona ukuyifaka indlela amaphathi angena ngayo i-tenor ne-alto bayenza ibe simple to i-point yokuthi ungafika ukuthi hayi man no but uyabona uma ungakuyifaka njengombhali
uthi faka labantu ukuthi basho into eyi-1 imile ithe so ayikho straight lento abayishoyo maningi ama-dynamics akhona kuleya i-complicated ngendlela eyisimanga as much as izwakala ngathi mhlawumpe ingathi ungafika omnye ngathi hayi man kwanje choice of words amagama engiwaziyo but indlela ahlanganiswe ngayo hayi ungaqhubeka uJesu nobubele na uJesu no ingoma endala leyana but indlela ehlanganiswe ngayo right now hayi class is permanent. Yayizi simple kanjani like uma uyilalela hayi bafethu yabona hayi ngeke mina yabona ngikukhohlisa fethu uyayizwa le uyasithanda fethu ama details amancane enza le ngoma ibe special enkulula ukuthi uvele uze ngathi hayi awube because zincane lezi zinto eziyenza ibe special for mina ngendlela engilalela ngayo nendlela engianalyze ngayo these guys are the best ngiqhubeke nami ngifuna ukuzwa lento ezwayo ngifuna ukuzwa lento ezwayo yabona fethu the reason ngithi I respect laba fethu uyayiboya ibhesi yenzani imili ibhesi so in a way basanginika leya identity last time yokuthi like kumiwe and nale ngoma nayo inakho ukuthi iyafuna ngathi ngawe umuntu othi ngamthola lapho umhlobo nje like uncedakele ngempela umangele iyasinika ibhesi leyo nto leyo and iyafuna ukuthi you are happy of indlela izinto ezenzeka ngakhona ngamthola lapho lo muntu ngempela uyampraise i-alternate tenor na the rest of ichoir esinika yona ibhesi if ukuthi ufila ngathi le ngoma kumele ngayiyajula iyakunika ibhesi leyo nto leyo ukhala ngani akuyo creativity at it like best bra like for mina hayi ngeke futhi uyohamba ubuye uyohamba hayi ngeke futhi nawo abanzima laba futhi hayi banzima hayi ngeke singathola sibazalwana I enjoy. Yabona lento bengikhala ngayo ngapha yakulapha yokuqala naye sebeyibuyisa la kule ngoma kule ndawo yethu umhlobo yabona leya energy sebeyayifaka ke manje even i-voice you can tell ukuthi hayi yabona ke manje i-voices banjwe ziyacontrol hayi le yokuqala engathi ube kurelaxwe ngeyona ndlela ngathi kulelwe but yabona manje la sebefaka lo mfutho ngisho nasesivoicini no ngiyangizwisa nabafethu but manje naye ke manje le unizulu engiyaziyo mina uyabona yiyo straight le pressure baba ngicela ukusho something ngiyayizwa into esho bafune angifuni ukuthi ngithi ngiyakuphisa but mina indlela engizwa ngayo sure yabo lapha ekuqaleni kwanje amagama unguThixo wenyaniso owavuma ukubethelwa I don't know every time mayidlala
Yaba zibethelwa fethu. Ya ngathi nginayo lo yamuzwa ungathi ngijulile somehow emotional. Okay, ngiyithola. Yes, so now I can't be say unguthixo wenyaniso owavuma ukube. You get me? So yeah, we need to relax. We need to relax so, there. It's like angazi noma ngizothi bayabalisa or at the same time bayampoint ukuthi yes bayamsizela nomsizi. Yes, that is why sound angazi ukuthi balele okanye kanjani. Mina I feel ngathi kumele vele ibe kanjalo given namagama engoma. Ngathi bane imaginations ukuthi yes, ngathi uyabayibona lento abakhuluma ngayo. Hayi cha ngiyezwa. Nalo yaqhangeke uciko benge ngicabanga indaba yami. Yabona ithena indlela sustain ngayo. Hayi khofa baba. Yabona madoda uma uwabhekile uyayizwa lento engisho ajulile wona ngathi abalisa. So ngapi kwaye kunike so uthola yonke imood engomeni eyi1 clean the hand. So kahle lezi ziphusha ingoma lezi zikunika lento engishuwe le ngoma. Pushile la. Kamana itena labafana. Efethu ngathi bayakubalisela ngathi bayaxoxela athi hey fethu umhlobo omhle kanje somthola besho kulento comment lapho eqaleni lento beyisho lapho eqaleni it's like ngathi bayayikhuluma lento bayishoyo fethu lapho eqaleni bayibalisa but bayibalisa belusisi yingaki ngathi banako lokulala lapha presentation yabo kusho ukuthi yiyo kahle kahle. Yes. Uyabo babu closing function bayavala vele ngiyayithanda mina le yanto leya. Yabona imnandi mfethu angifuni ukuthatha anything away from them. Imnandi but mina ngisababambe kulesi standard esidlula Last time. Uyabona last time bangishiya ngispeechless ngibambe ngithi yes kwenzakala Sakhala lapha. Abakangibeki lapho. I'm not taking away anything from them but yabona into abayideliver imnandi first class but ayabakangibeki kulesa standard sabo engisazi abaqhelumbe akusona ukuthi ngibe speechless. Otherwise everything arrangement yonke into mfethu ayimnandi. Ngike ngabona kuyilantuza kuyipage labo la ku TikTok engathi bazoba nayo enye ilantuza for bona bodwa enye closing function abazoba nayo just for Unizulu yodwa. I think next weekend 18. Yeah 18 years. So I think mhlambi lento oyikhalela mhlambi soyithola khona. Mhlawumbe ngicela before siqhubeke ngiyanizwa mina mfethu ne ngiyanizwa lento enisho ukuthi nina nisame kule ya performance leya and ngiyani understand but for me no but angisho ukuthi ngimeke le ya performance ngithi mina ngibabambe kulesa standard you know lamajinda lawa analeyando iperformances zabo normally baye bakushiya ukuthi uspeechless yes straight I'm speechless here ngiyakuzwa wena ufike but mina bangifikisanga lapha abangifikisa angiboni kama abangifikisa but I'm not taking away anything from them yabona izinto highlighter ngiyazizwa class mfethu still it's there standard esaziyo mangabe everything is there event yabona deliver it's there everything is there perfect but
abangifikisanga kuleya ndawo abajwayele ukufikisa sibazi ngayo yabona kuba khona lezi event mhlawumbe ke sithi nazi event esibantathu labafethu kwi-event yokuqala bafika babeke bayibenje kwi-event yesibini baqabele ngaphezulu kwalanto abebekade beyishiye kuleya kweyesithathu baphinde baqabele more so yabona la bebephakamisile last event but kule abafikanga kulesa standard bebesibeke last time. Mina ngicela ukusho into eyi-one bafethu laba bafethu baku-album lapha yabona the fact that uyakhona ukuthi uvume ukuthi kune-standard esithile abakufikisa kusona kusho ukuthi ikhona lento oyifunayo uzoyithola ikhona ne i-class but kiwa-album right now so you need ukuthi uveze ukuthi yonke into ikhona for mina I feel like le ngoma indlela ehleleke ngayo oqala amagama nendlela nje arrange ngakhona given na ifunction abakuyo they had ukuthi nyani basinike into different nanokuthi nje performance wise you don't want to be predictable or ukuthi okay uzona that is why they came up with ngicabanga kanjalo angikhoshone I think sonke siya assume but for mina I wouldn't say because uyabona njengoba ngithe mangiqala nje ukuyibuka le video solo ngihleli so because like bazothini manje because imnandi yonke lento abayishoyo and bengingayilindele uyabo so that alone for mina akukho kungathi I feel like bekumele uyabo and iyanginika futhi base leya identity yabo kanye what I'm used to uyabo ukuthi bangathi bayazini iyanginika ibase leya nto ngisho emehlweni abo laba fethu ngiyayibona ukuthi isabhaliwe so ingokuthi for mina iyona performance engiphuma nayo onyakeni nje wonke ngifila ngathi uyabona le indlela ehlanganiswe ngayo nendlela nje earrange ngakhona hayi for mina kunalezi ezinye abanye not ukuthi ezinye kanjani but for mina uyabona lena lena ayifuni leni ifuna ngempela ziningi lezi zinto futhi engiyibuka nje ngokuthi mhlambe obuye abe nakho ukufaka mhlambe ikhwaya bengeke ngifake mani ikhwaya ngeke uvele uyifake kalula nje uyabo last time lethi uhlala nami yeah you can but la fethu ziningi izinto ezishoyo zishoyo alto nethena ngendlela fethu ehlukile kuwo wonke amaverse there is something special ku almost ingoma iziyophuma there is something special ku rehearsiwe kakhulu yeah you can tell ukuthi ba rehearsile laba fethu ba rehearsile and imnandi le yanto ukuthi mawucula kungavese kubelula nje ukuthi ungavela njoyine athi usehamba kanye naye imnandi le yanto ushubonise nje iclass uthi okay but mina still ngisasho mina ukuthi for mina clear class engibabeka kuyo but ke ngiyakuzwa ke bafo mhlambe nangalendlela yokuthi mhlambe mawuyibeke ukuthi like album kure ukuthi zonke ingoma zibe yabo yes nyayizwa ke kulondo le like baveza another side labo but still yabona angifuna uqamba manga nale ingoma le ayinzima isazohlala naye ezinhloko inzima I think mina mhlambe mina into engenza mhlambe ilendo le sengibheke kakhulu i-performances zabo ngane endaweni babekela ukuthi hey ngisazoke ngibe no wow moment ke lapha otherwise nama high expectations but nakhona la not ukuthi akekho lo wow moment apha mfethu ikhona la sebenzile la majita asebenzile but awafikanga ncane asitedela no lansika leli minute elisele angeke